ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Maka sita katika tupa Allah subhanahu wa ta'ala armangat kam Allah subhanahu wa ta'ala melifat sudan fin sifan de paliman. Ampamlan sika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Siro fiana kavieni, iro piara dieni arze manarkan izrom na tsaranga atam nan fala. Simsata sika amni manzil min manazil ar-ruh. Amni ambaratunga amniron baratunga ni fana zandaluva ni fana zana kulbelu ari atskazo amni manzilatu al-khamis zanwe nambaratunga fadimi ni izani manzilu min manazil ar-ruh yu manzilu ari yu ambaratunga yu dia nitatsika تم درست كلاسة فهو الرضا بينهم الأفعال لذا فايتسيكا إن ما ويد ديكن الرضا إن ما ديكن وينو فعلي أم سيتياسيون بندلوفني الله سبحانه وتعالى أم نو أنا ميلا فعل سويت أنه منيكي فأنا فعل أم سيتياسيون بندلوفني الله سبحانه وتعالى أم نو إذاني الرضا إذاني نمتيرك lewe fasambaranao arizan rida izan numanala ni zawata yena zana kulumbil arqab zana kulumbil chini zan fa al-iktiab zana li depression za yena zana kulumbil mzofto zoti li asalua zan depression zevuka tani asalua sati anao tsifali am situation no depression yena zana kulumbil montani dia futranizion na tsifali am situation no de asalua no de asa tunga zana nao mni ini depression ini tani fatsi sena nao itanao fa hoe tsy amtoerany nonni tsy nivitanao nandindra na ni maîtriser iny asa lohanao iny nazafaitsika fa hoe faly moa dia faly tena marina fa karakory afahanao faly am situation anakiraiky mampalahelo anao mahaty zanaka anao nefany atsika milaza hoe anao rehefa maty zanaka anao anao mila faly foana satria zany le situation nampandalovina Allah subhanahu wa ta'ala karakory hafako manambatra an'izany zavatra zany zanaka anao maty zany mampalahelo anao zany rehefa anao mila faly karakory hafatsika manambatra an'izany io no matarana hoe olona anakiraiky izy miaina amin'ny manzilatu ar-rida zany miaina izy amin'ny hafaliana sa miaina izy tsy amin'ny hafaliana amin'ny zavatra ampandalovina Allah subhanahu wa ta'ala ary nitatsika ohatra amin'izany dia toendrara zay nandalo tao ampaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tsisy ireo zavatra zay nampandaloviny Allah ampaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ka tsy aina zanak'olombelona raha milaza ray aman-dreny izay mahajaza n'androany hoe zahay ty manino zaiky ty ndro nalainy Allah hoe izay ray aman-dreny ty mandevina anazy io kanefa zay zavatra natenainay fa izy zanakanay ty ndro andevina anay fa zay ndro mandevina anazy ty Allah subhanahu wa ta'ala dia nanome ohatra farantsara mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila manambara fa hoe Rasul sallallahu alaihi wasallam olo farantsara nalefako ambony tany eto izy nandevina zanaka anazy jiaby fa tsy hoe zanaka raiky to izy mbola vela zanaka anazy jiaby izy nandevina anazy zay vao izy lasa de zanaka anazy raiky to tavela enim-bolana aoriana fatesany lasako izy fa zanaka anazy jiaby izy ndro nandevina anazy olo farany tena Allah olo farany tsara nalefany Allah mpaminansika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ka raha ohatra ka nandroany ty ray aman-dreny mahita zanaka ny maty izy tratrany depression am'le raha
tokony Rasoul sallallahu alayhi wa sallam zanakany raiky na roe zanakany Rasoul sallam jiaby presque. Fa ino moa nataony Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam? Ary eo mihitsy hamantarana olona anakiraiky izy faly amin'ny Allah sa olona anakiraiky izy tsy faly amin'ny lahatry ny Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa maty zanakany Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Ibrahim, nitsangana tao anatrehany faty eo Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Zanakany Rasoul sallallahu alayhi wa sallam olombelo, baba izy, manana fo karaha olo jiaby. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam izy nitsangana faty ny zanakanazy Ibrahim, latsa dranomaso izy, latsa dranomaso izy. Sahaba radiyallahu ta'ala anhum zay akaiky Rasul sallallahu alayhi wa sallam nanontany azy, ya Rasulullah, karakory anao? Rasul sallallahu alayhi wa sallam nanazava amizay hoe karakory afanao manamatra le alahelinao, satria anao olombelo, raha mandalo aminao tsy misy mampalahelo anao. Fa misy différence entre raha mampalahelo anao zay indesinao taraina ndraiky raha mampalahelo anao zay ankininao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Maolombelo anao tsy maintsy mampalahelo. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nilaza manao hoe al-aynu tadma wal qalbu yahzan. Le maso mandatsaka ranomasina mba Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ary le fo malahelo. Walakin la naqul illa ma yurdi Allah. Fa le vava tsy mitena fa tsy hoe zavatra mahafaly any Allah subhanahu wa ta'ala. Eo ahitana le olo faly ndraiky olo tsy faly amin'ny situation ampandalovina Allah subhanahu wa ta'ala. Vavanao hoe rehefa misy situation ampandaloviny Allah amin'ny fiainana mandalo aminao, karakory vavanao ty? Feno taraina sa vavanao io makasitraka foana? Alhamdulillah. Vavanao fo malahelo, marina, ranomasonao mety latsaka, ikena izany. Fa vavanao miteniteny zavatra mifanaraka amin'ny tiavana Allah azy, sa tsy mifanaraka amin'ny tiavana Allah subhanahu wa ta'ala. Eo le haizana hoe olo anakiraiky miaina amin'ny manzilat ar-rida sa olo miaina izy amin'ny zany faly izy amin'ny situation rehefa Allah subhanahu wa ta'ala sy faly izy. Ile manzilat ar-rida. Vavatsika. Manino zao Ndranahary? Nanino anao zao? Tsisy raha tsy nataoko nanao, tsisy doa tsy nataoko, tsisy raha tsy nataoko, fa mbola zao to. Marary anao, mitsabo anao. Zaho fa reraka mitsabo satria fa tsy mahita fahasalamana mihitsy. La wallahu rabbil kaaba. La wallah. Nanahary naporisika anao mitsabo. Fa tsara ny teninanao hoe anao izy koa mitsabo mahazo fahasalamana. Tsara ny teninanao zany. Zao ndro manome fahasalamana anao. Nitsabo anao sa tsy nitsabo, na nitsabo anao na tsy nitsabo. Zao ndro manome. Io izy koa anao tsy resy lahatra amin'ny raha karaha zany amin'ny fiainana, amin'ny raha mandalo aminanao. Ino zavatra mandalo? Anao tsy faly foana. Ary tsy hafalianao io mbo mitondra anao zany miasa loha foana da miaina anatin'ny dépression zay amin'ny fiainana. Le fiainan'olo anatin'ny dépression tsy hafaliana amin'ny situation zay ampandaloviny Allah amin'ny fiainany. Zay mila haitsika, zay do. Zay moa tonga misy mihoatra ny zato aya anatin'ny Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala manazava le rida. Le rida. Ny hafaliana. Anao mila faly foana manakireo. Zany hoe vavanao io tsy mamoaka teny manambara takely fa tsy faly amin'ny situation. Zay mahatonga hoe le taraina amin'olo nandrarano finoana l'Islam. Satria izany manambara anao tsy faly. Nandrarano finoana l'Islam anao mandeha mitaraina amin'olo. Nambara finoana l'Islam anao sy koa fitaraina foana, anao mila mitaraina amin'ny Allah fa tsy amin'olo. Olo andehananao andeha moanao tarainanao jiaby iny, olo tsy mavita rana anazy, izy avita rananao. Anazao avy andeha taraina amin'ny fulany io tsy mavita raha tana anazy. Anazao avy aminakay andeha taraina aminakay, zaho tsy mavita rana anakay anao zany de zaho tsy mavita rana anakay. Magnino andeha taraina anakay? Anao mitaraina amin'ny Allah. Anao mitaraina amin'ny Allah fa taraina foana.
fa olo mitarena amin'olo manambara izy tsy faly amin'ny situation zay iainany. Zay mahatonga mpiaino islam zany izy tsy mandeha mitaraina na inona karakory situation mandalo aminazy, tsy mandeha mitaraina amin'olo. Za tia mijaly fa tsy zako ako raha mandalo aminakay. Marina mandalo aminazy le raha fa aza ataonao amin'olombelo andeha teninao raha zany. Satria manino? Olombelo iny tsy havita raha. Okonao manao seho ny Allah fa zany anome fahefagna zay fahefagnanao amin'ny olo. Satria zay mila ambaranao amin'ny Allah ny hoe fahefagna zay fahefagnanao ya Allah dia amekolo. Satria za tsy manana le sabra amin'ny zavatra ampandalovinao aminakay. Zanak'olombelo izy koa izy manana le sabra ampadalovina Allah subhanahu wa ta'ala, manana le toetra io nazavaitsika tamin'ny fiainantsika lasa. Sabra io fototra azavainy Allah le fahamarinana ambadika le situation ampadalovina Allah subhanahu wa ta'ala amitsika. Raha ampadalovina Allah aminantsika misy ambadika anazy, misy le fahamarinana ambadika ny situation iny. Raha tsy manana sabra atsika, faharetana tsy hitatsika iny, dikan'io anao mitaraina foana. Le sabra mila ananatsika, le sabra mila miaina atsika, mila miaina zany atsika. Marina Allah subhanahu wa ta'ala tampaminany Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam miantso olo reo miteny aratsy andreo izy, tenindreo raha karaha zany izy, edivandreo izy, tsisy raha tsy ataondreo azy. Marina Allah subhanahu wa ta'ala fasbir ala ma yaqulun, fasbir ala ma yaqulun. Miarita foana anao amin'ny tenin'olo jiaby reo, miarita foana anao amin'ny raha ataondreo anao jiaby reo, miarita anao, mila manana farita anao. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. مديرانا تبنا والله فونا قبل طلوع الشمس الواني كوير المصون يفجر وقبل غروبها الواني زبليت كيف تحصرين ديرا ومن آناء الليل عرفتونغ كوا على آناء الليل زانويلين أنتم علينا أنت سكالين تونغ قيام الليل تحجل فسبح بحمدك وأطراف النهار رفعنا تناتواندكو أمني الله بفوني الله أمنا تواندكو بتعرفون تبنا والله سبحانه وتعالى منينو لعلك ترضى بتوم من ناولي تويتر نسون الرضا والله سبحانه لعلك ترضى بتوم بفعلنا نينك ركور سيتياسيون مندالو مننا ويزكونا دير الله سبحانه وتعالى ما كسيتك أزفونا إن زوجة مندالو ما كسيتك فونا أنا بفعل فلأنه تسمى كسيتك لا سمينا نفينا يسألوه فيوفون اللي ولنا من ظلمنا نوم فإني ننسيس للرضا ننسيس يتويتيبنا نوم لأفالينا أم سيتياسيوين لاسا يرتيرتناو ما نبيازي دي كان يوم أنا فمانا اللي ولنا ميسامنا ناو عندسني نكري نزانوي نكرينا ولا نحافظكو أمنا لا نرتير تزيد بلاسيام زفتنا زين بين إسلام زان إزميانا تشوي كراكوري هفاك مانا مايفنا رافا ما فيستا من دالو نجا فتسمانا فيستا ناس بيبي كوكو أزايلي فابينار أرزايلي منزلة الرضا أريومي ليتا أم فيناتيك أم سيتياسيون جاب يومي ليتا أم سيتياسيون جاب اللي فمتارنا فاروها إذا تسيكوي كراكورنا ميانا مرضا وينبل أنوتي ميانا من منزلة الرضا تقدير الجمال إما تقدير الجمال أمرها جاب زنبان دلوفنا الله منناو أنا ما يتسارعنا أمرها جاب أنا ما يتسارعنا أمرها جاب نحسنا يعني فومبا جريتك الله سبحانه وتعالى من أبانتوي اللي يقول أنا كريك فالي من فينا نكتي فالي يمياكنا فومبا في تريتن كراكور هيتريتناو handraisanao ary fihetsikanao mandona ny situation mpandaloviko aminao io le manzilatul rida io le rida ana mila mahita tsaragna ambadika ny raha mandalo aminanao jiaby atara tsy mety ewa zanakanao lasa mbola tsy ampitoana izy lasa mampaleronao izy fa anao makasitraka Allah ya Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
nanao izy iny ya Allah, namenao izy iny nalainao, namenao izy iny nalainao. Allah ndo nanome, boko nalaina Allah subhanahu wa ta'ala. Boko eo Allah nangala azy amin'ny fahendregnany. Zaza iny raha mbola mipetraka teo, nitatsika tamin'ny tantaran'ny Khidr ndraiky Musa alayhi salam. Izy koa zaza iny tsy natratra taona napetraka teo, zaza iny nitombo mbo nanao ratsiagna, napitra olana tamin'ny ray aman-dreny, fa nalaina Allah subhanahu wa ta'ala izy. Mba tsy tonga hoe izy zaza io lasa ratsy amaray, hanao toetra ratsy, haparary fony ray aman-dreny, haparary hapitra olana amin'ny ray aman-dreny. Nalaina Allah subhanahu wa ta'ala. Iny zaza iny mbola tsy ampitaona, nalaina Allah subhanahu wa ta'ala, niarovana izy. Mba tsy hatratra izany efa be izy ampitaona hanatanteraka ireo zavatra zay hoe tsy tiany Allah ka hanapotika anazy. Boko eo koa handratra fony ireo ray aman-dreny ka hapararina andreo. Nalaina Allah izy fany. Andron'ny qiyama iny zaza iny le faharetan'ireo ray aman-dreny amin'ny alahelo ny alany io zaza io karaha ty amin'ny dunia, any amin'ny akhira zay mandrakizay zaza io raha ohatra ka ray aman-dreny nanatanteraka didy amam-panaony amin'ny zaza iny amin'ny dunia, ورئيس زازين برسول صلى الله عليه وسلم ريمانين القيامة تزوم انتانا يا الله زوج سيتم جنة رتشمان دايري ريمانين شفاعنا ريمانين اللهم اجعل للوالديك دو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء زيتو مفتون زازنا كريك ولا تشامبتون راسا اتو فيو زازيو نان ريمانين زخرا زانوي arena napetraka nao any io investissement any io ndo hamonjy ray aman-dreny amin'ny akhira hitondra hoe apitra andreo anatin'ny janna. Piny islam mahita karaha zany malahelo izy fa amin'ny lafiny ndraiky izy mahay hoe zaza ty nierovany Allah. Bako zahay ray aman-dreny nataony sabab andron'ny qiyama io ndo antony fidiranay amin'ny janna biidhnillah. Piny islam izy mijery karaha zany. Tikan'izany tsy hoe miala alahelo maivana izy raha zay fomba fijery. Fa raha ohatra ka fomba fijery hoe manino moa ty mbola zaza, ty mbola tsy nahita fiainana, ty mbola karaha zany, ty mbola karaha ty karaha tsika zany miditra am'le hoe le domaine ny Allah, le tarainany ianao miditra amin'ny domaine ny Allah karaha anao tsy faly amin'ny zavatra ny lariny Allah nanao. Tsika izy mahay amin'ny zavatra ny lariny Allah misy atsaragna jiaby fa izy tsy hainao foana kabary. Izy tsy hainao foana kabary. Mora amintsika boko miaina amin'ny zavatra tiantsika ampadalovina Allah subhanahu wa ta'ala tsika makasitraka Allah. Fa le anao rehefa ampadalovina Allah amin'ny zavatra tsy tianao, eo ndo tena ahitana hoe anao makasitraka zay tsy makasitraka. Eo ndo tena ahitana le fakasitragna zay anao makasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala. Dikany anao mila mahita atsaragna farana jiaby. Atsaragna farana. Avy olo anakiraiky na olo amin'ny fiarahamonina misy andin'olo mandeha mifosanao, mandeha mitenanao, marina le zavatra mety mamparary anao, maha-olombelo anao. Fa raiso amin'ny lafiny hoe ireny olona ireny olona reny manino? Voalohany izy ireo matozany manenjika anao aloha fa reo afaranao. Tsisy olo andeha injenao hoe olo andeha tenitenenao hoe olo andeha tenitenenao hoe tsy nidepasanao ny fiainana zany, tsy possible. Fa olo andeha teneninao, olo andeha fosainao, olo andeha enjenao, olo toujours nidepasy aminanao ny fiainana. Neganao reo afara voalohany. Olo miteny reny matory miteny reo afaranao, anao aloha. Io voalohany. Faharoa manaraka zay, dhambinao jiaby le nataonao reny fa bataindreo. Rendreo batanazy. Niama io. Wallahu le olo miteny jeretsika anao mila mahita le atsaragna ambadika an'le raha. Le olo mifosanao marina teny ratsy aboakandrenao mankalaza ratsy, kalazaindreo ratsy anao zavatra zay fa amin'ny lafiny ndraiky reo mangala dhambinao jiaby. Dhambinao jiaby angalaindreo. Tagnana mila faly, ato misy manadio anao. Amin'ny lafiny le fahita le atsaragna faran'le raha. Za tsy miteny hoe anao tsy marary, za tsy miteny anao tsy malahelo. Fa anao raha ohatra ka mijery am'izay fomba zay, anao tsy hamaly andreo koa karaha zany. Fa anao rehefa tsy mijery am'izay fomba zay, anao koa naratsy andreo. Dikan'io hanao koa zany andeha hiditra noho nanao tsy faly amin'ny olana koa am'izao fotoana zany. Donc jerentsika zany. Zay le fomba anatin'ny finoana islam.
zay le fomba anatin'ny finoana islam fandraisana raha anao mahita fogna le atsaragna ambadika ny raha jusqu'à tanao mandeha mananatra olo anao mandeha mananatra olo finoana islam mampianatra anao mandeha mananatra olo koa ataova amin'ny atsaragna amin'ny endrika tsara jerevo le endrika farany tsara andeha andesinao mananatra olo fa tsy hoe fa marina izy tika anao zany mila misy olo mivola hoe za boko olo miteny marina ata izy ay tsy hoe fitenenana marina ro kabana ny finoana islam finoana islam nampirisika anao miteny marina fa tsy nijanona eo finoana islam vola miteny aminao mitenena marina anao boka eo ataova amin'ny endrika tsara le fitenenanao marina fa tsy hoe za mila miteny marina ka zao mila mahitsy teny atatena bokako amin'olo mila teny mamparary fon'olo iny za boko miteny marina za ty boko olo marina za ty tsy anao olo marina fa anao olo marina mandilitra rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamizy andehanao hajj inshallah zay mbola sinanao hajj mbo andesina Allah subhanahu wa ta'ala mataraka hajj jiaby inshallah manao nihetsika jiaby inshallah andehanao hajj izy rasul sallallahu alaihi wasallam nisy sahaba anakiraiky izy vonitra islam Khatib ibn Jubair io zany vonitra ny finoana islam sahaba vonitra ny finoana islam tanora izy ka izy nanana fahazarana zay nisy taloha ny finoana islam iny fahazarana anazy izy tia manangy izy mandeha izy no tantany misy manangy izy fa mipetrapetraka eo fa mamankabarinazy petraka fahazara mandeha manao hajj araka rasul sallallahu alaihi wasallam amina rasul sallallahu alaihi wasallam mandeha karaha ty mahita anazy misy manangy regny mipetrapetraka eo lasa izy mipetrapetraka ty manangy regny mamangotrego anazy eto rasul sallallahu alaihi wasallam nahita anazy nanatiny vola Khatib tsy teo plasy nahitako anao bako tsy plasy tokony misy anao izy fa tratra amin'ny kabary io rasul sallallahu alaihi wasallam natratra azy ambarana za tsy maintsy mavandy izy io tsy zany rasul sallallahu fa za io anatin'ny manontany tsy haiko manangy reto fa hoe tadiny raha mevanakay bako very so de nitandreo ino zao fa namorona izy mila miara-balina ambarantsika ewa fa jeritsika rasul sallallahu alaihi wasallam rasul sallallahu alaihi wasallam vola mazy ino ma raha ataonao ty tsy mpavandy raha mevanao agny amin'ny plasy misy anazy agny ato anao ndro mandeha mitsakaraka tadiny raha mevanao na tsy mavandy tsy karaha zany izy koa bako zaho iny ndraika fa karaha zany le fomba amjanaka atsika amin'olo rasul sallallahu alaihi wasallam jere fampianarana rasul sallallahu alaihi wasallam nitokiky nijery anazy fa le tokiky rasul sallallahu alaihi wasallam mijery anazy somary nijery maso izy sady nitokiky nijery maso karaha ty fanainy Khatim hoe ty rasul sallallahu alaihi wasallam lasa izy tsy volanazy anao miala eo anao manino eto anao mpavandy tsy tsara raha ataonao ty anao mipetraka ndraiky manangy ndraiky rasul sallallahu alaihi wasallam lasa izy nandeha amarainy izy iny izy mifankahita ndraiky rasul sallallahu alaihi wasallam Khatib rasul sallallahu alaihi wasallam nitanao foana moa tady avinao iny tanao le fomba nitanao moa tady avinao iny mbola tsy hitako rasul andakoroky afaka maraina izy mbola fankahita koa Khatib nitanao moa tadiny raha mevanany tadiavinao iny mbola napody rasul sallallahu alaihi wasallam anazy teny iny manomboka latsa menatra bako izy resaka le fomba manomboka menatra bako izy raha ty karaha fanitsapany rasul sallallahu alaihi wasallam vandinaka iny karaha fanitratrany nanapa-kevitra amizay izy hoe milefalefa ny rasulillah sallallahu alaihi wasallam zay boko fomba ny raha jeretsika izy nanapa-kevitra izy zay izy fa mahita rasul karaha ty izy mivadibady izy milefalefa anazy rehefa makao rasul sallallahu alaihi wasallam izy mahita izy andeha masjid al-haram izy tsy nahita rasul sallallahu lasa izy nikosoany izy nikoso izy anatin'ny manao sola navy rasul sallallahu alaihi wasallam nandalo devant anazy karaha ty ditany ditany rasul sallallahu alaihi wasallam dito nalavany sola anazy iny nalavany sola igny rasul sallallahu alaihi wasallam eto mitsanga eto jusqu'à ta rasul volamina anazy Khatib alavao solanao zegny ataonao azy fa zaho miamby anao izy anatin'ny sola alavao solanao navary rasul sallallahu alaihi wasallam ataovy lava alavao solanao tsy manino fa zaho miamby anao ya salam vita sola izy vita sola anazy nanatiny rasul sallallahu alaihi wasallam izy ya rasulallah mangataminy Allah anao mamamela zao tanao izy mihitsy navy matsapa ndraiky manatona ndraiky iny fa tsy rasul sallallahu alaihi wasallam am'le fomba io le jamaly amin'ny atatao jihad zany hoe ataonao mananatra anao mila mananatra amin'ny atsaranga fa tsy hoe
kapoka ndraiky daka ndraiky teny ndraiky raha ndraiky ty ndraiky raha mizanaka ndraiky olo tsy karaha zany finoana l'islam tsara nampianatsika raha karaha zany tsara nampianatra tsika raha karaha zany awa rasul sallallahu alayhi wa sallam tsara namangotsaika zany ianatsika misy ray aman-dreny mahita hoe tsy haiko tsy maintsy vangona zay vao haiko nahita zany ina hitanareo raha karaha zany iana hitana raha karaha zany olo igny natsapa jusqu'à rasul sallallahu alayhi wa sallam vola yaghfir allahu laka la ya khatim nanahary mamela anao ya khatim tanao le fomba tsy nangala mibaraka izy devant olo efa mbola tanora zany tsy nambarana azy anao ty mpavandy namanimana mavandy anao nandesy rasul sallam amin'ny fomba io le fomba atazana anao mahita olo anatin'ny aratsiagna le fomba ndesinao azy mila tsara anao mila mahita iny le atsaragna hafanao mety igny manova olo mandilatra le araka ny eritreritra sasany hoe teny mahitsy teny mila atamafaika amin'olo igny mila ambaranao azy to azy tao atovy mamy izy tonga amin'olo fa tsy azy tao mafaiky zany zay le takdirul jamal anao mahita tsaragna amy raha mandalo aminanao anao marary karakory hitanao tsaragna amin'ny aretina aminay wallahi wa rabbil kaaba izy koa tsy marary tsy hitanao zany lanjan'ny fahasalamana eo manay wallahi rabbil kaaba olo tsy marary tsy mahita lanjan'ny fahasalamana zany olo marary izy nankety izy koa izy zany marary boko izy mandinika amin'ny ankitiny amin'ny aretina iny zavatra mandalo izy matsapa le lanjany fahasalamana eo lanjan'ny fahasalamana tsapany io bevata anao mahatsapa an'izany satria ino anao miala aretina anao iny hainao miaro fahasalamana anao iny fa izy koa anao mbola tsy narary tsy hainao miaro fahasalamana anao iny tsy hainao miaro azy mandeha ho azy to le raha rehefa marana anao eo anao mahatsapa satria anao manana fotoana mandinika miteny anao hoe ino priorité amin'ny fiainako ino priorité amin'ny fiainako satria anao anatin'ny marary igny mety mandala aminao na eritreritra anao fa vaty zao mety lasa zao possible mety maty zao possible ka ino tokony hataoko ino tokony hataoko priorité anao hitanao amin'ny fiainanao am'zao fotoana izany rehefa mararanao anao mahatsapa fa Allah subhanahu wa ta'ala izy anatin'ny mamafa le fahotagnanao le nataonao taloha tanjabo regny izy anatin'ny manadio izy anatin'ny manadio ary io fadiovana io ambaran'ny dokteranao koa fa marina fa rehefa anao manana aretina le aretina rehefa mibaribary atsika boko mahita rehefa atsika marary igny aretina fa mibaribary igny ro aretina aminantsika fa aretina io fa ao fa ela fa izy mibaribary igny izy vo hita fa izy aretina fa mibaribary vatanao fa anatin'ny manadio azy anatin'ny mitsabo azy e mahatonga izy avy le fanampiny le fanafodin'ny dokotera reny sitrana am'izay anao fa aretinao io fa eo fa izy nipoitra fa ndeha ho sitrana izy dikan'izany avy am'izay mitsabo anazy vatanao bokoa mitsabo anazy koa le fanafodin'ny dokotera manampy afahanao mahazo fahasalamana e tikany manadio nanadio anao izy nanadio anao izy ary karaha io atsika afaka mandinika satria pino islam izy mandinika karaha zany za tsy manambara atsika atsika maniry aretina fa izy koa fa tonga aminanao aretina anao za mitaraina amin'ny aretina iny fa anao mila faly satria raha mpandalovina Allah subhanahu wa ta'ala aminanao hanamboatra fiainanao zay boka eo hanamboatra fiainanao zay boka eo donc zay le hoe ahitana olo anakiraiky izy miaina manzilatul rida takdirul jamal ile faharoa azava amintsika zany inshallah fantanina mipetraka zao ty karakory ataoko ndraiky ataonao ary ezaka apetraka atsika mba miaina ary mba mahatonga amin'ny ambaratonga nantsona hoe arida faly anao amin'ny situation jiaby ampandalovina Allah ny fiainanao voalohany nambarana ulama aish nafsiyatul imtinan anao zany mila miaina
makasitraka amin'ny situation zay hitanao tsara jiaby nampadalovina Allah subhanahu wa ta'ala. Maro ny situation tsara zay fa izy tsy tanisainao foana. Nafsiyatul imtinan. Satria Allah subhanahu wa ta'ala volana anaty Qur'an, wala in shakartum la azidannakum. Izy koa nareo makasitraka, za mampitombo atsaragna igny. Ampitombo, za mampitombo le atsaragna arakaraka nareo makasitraka. Anao zany mila mandinika fa hoe za makasitraka karakory Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fiainako sanana. Amin'ny raha ampandalovina Allah subhanahu wa ta'ala aminakay, karakory za makasitraka azy. Ya salam, zany fo maraina ty masonakay mbola misokatra. Zany fo maraina ty zany, za mbola matsapa tsiron-draha. Tokotranakay mbola mandeha. Alhamdulillah, alhamdulillah, za tsy amin'ny tany misy horohorontany ndraiky ady ndraiky bomba milatsaka. Alhamdulillah, mbola misy zavatra ampidiriko amin'ny vavako ny an'ity. Za zany, anao zany mila mampatsaro sanandro tenanao ireo atsaragna zay nameny Allah nanao iainanao. Nafsiyatul imtinan. Io voalohany. Le manaraka zay mitohy aminazy. Ino ma le mitohy aminazy? Anao zany mila manaraka paminany Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam amle fakasitragna ny Allah. Karakory nataony paminany Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Mifoha maraina izy. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana. Makasitraka Allah. Alhamdulillah zay namoanakay. Zany hoe namelo anakay aoriana zany nameny fahafatesana. Zany hoe le fatoriny fahafatesanakay. Makasitraka. Mandeha misakafo izy, vita misakafo, alhamdulillah alladhi atamani hadha warzaqani min ghairi hawli minni wala quwwata. Alhamdulillah zany nameny ni'amati dirko mvabo. Mandeha misiklamo izy, alhamdulillah alladhi kasani hadha warzaqani min ghairi hawli minni wala quwwata. Io Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makasitraka lalandava, makasitraka lalandava. Zany hoe lamba sikiny rano sotrony. Zay mahatonga Rasul sallallahu alaihi wasallam vola hoe afdalu ad-du'a alhamdulillah. Afdalu ad-du'a alhamdulillah. Nampandalovina antsika isakan'ny vita sala. Intelo amin'ny telopolo, na farafakely infolo. Tsika manao alhamdulillah. Isakan'ny vita sala, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fa kosa, ireny fakasitragna reny ndraiky reny zavatra jiaby reny, tsy vitan'ny teny naboaka antsika foana. Fa anao zany mila mieritreritra ireo karazana ratsiagna iainanao. Anao manao dhikra ny alhamdulillah vita sala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, za mbola mahita tsaragna nyty dunia ty dia vanakay. Lanitra ndraiky masoandro ndraiky. Alhamdulillah, za mbola matsapa le tsiron'ny rano, manala le hitahita rehefa za misotro azy. Alhamdulillah, 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 za namena Allah vady. Alhamdulillah, 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 za namena Allah zanaka. Alhamdulillah. Karaha zany alhamdulillah fa tsy hoe alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah boko vita. Zany tsy nisy fietrekany aminanao zany alhamdulillah zany. Zafady. Alhamdulillah, 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 boko vita. La, tsy karaha zany. Dhikra ny fankasitranao. Afdalu ad-du'a alhamdulillah, io doa farany tsara. Fa io mila miaraka am'le fikra. Zany hoe le eritreritranao. Eritreritra le atsaragna iainanao. Eritreretra fa podipodinao jiaby zaka zany raha jiaby reo vita fajri, vita dhuhri, vita asr, vita maghrib, vita isha. Iska anao mandeha matory. Anao mandeha matory koa. Anisan'ny doa ny atao matory. Bismillah. Alhamdulillah alladhi at'amani wa saqani wa awani. Io anisan'ny mbola makasitraka koa anao. Anao fo makasitraka alohan'ny mandeha matory mbola makasitraka Allah subhanahu wa ta'ala. Io mbola doa na peran Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andronao jiaby makasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ny situation ataonao jiaby, amin'ny raha ataonao jiaby, alhamdulillah. Anao miaina. Fa le alhamdulillah, isaky ny alhamdulillah boko anao, eritreritranao fa mila mipetraka am'le manamafy aminao fa anao miaina anatin'ny atsaragna. Donc io faharoa. Le fahatelo, zatsika fa le raha zany amaly, pratique zany le raha fa tsy hoe anao tsy tonga manzalatul rida kare foana fa pratiquenao le raha amin'ny fiaina zany lesinao. Le fahatelo, anao zany tsy mila mampitovy fiainanao amin'ny fiainan'olo hafa. Le tsy mampifaly anao amin'ny situation anao dia tsotra satria anao mampitovy le fiainanao amin'ny fiainany olo hafa. Fiainanao dia ampitovinao fiainan'olo hafa. Ary io rehefa anao manao zany zavatra zany anao tsy maintsy malahelo amin'ny situation anao. Anao malahelo amin'ny situation anao. Anao mandeha mampitovy le nanao amin'ny olo hafa. Nandrarany firenena l'islam izany zavatra izany. Hitasika amin'ny aya amin'ny surat at-Taha rehefa Allah subhanahu wa ta'ala nazava fasbir ala ma yaqulun la'allaka tarda, nazavaitsika teo iny aorianan'izy iny inona mbarany Allah subhanahu wa ta'ala
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير. نبأنا الله سبحانه وتعالى masnauti ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. Anao azavarina mandefa masonao mandeha mijery le raha namenay olo reo amin'ny karazany fafinaretana hitanao iainan'olo reo satria le naftenahum fi tsy hainao raha mandalo ambadika ny raha namenay izy reo. Anao zany mahita olo anankiray anao vola anao zany marary na mahita olo anankiray salama anao vola laolo mashallah anao fahasalamana fa tsy hainao fitsapagna Allah isalama igny anao makasitraka Allah aminanao marary izy koa anao mahatsapa an'izany wallahu rabbil kaaba. Izy koa ny hainao fitsapagna ampandalovina Allah amin'olo salama anao mbo naniry sitrany zao marary sitrany zao marary. Le olo salama igny mandalo fitsapagna sarosarotra mandelatra olo marary. Zany mbola manambarantsika aza maniry situation ratsy. Aza maniry situation zay tsy mety aminao, tsy situation raha fa aza maniry satria anao zany mila mahafantatra karaha nambarany Hussein ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu zao faly am'izay situation pandalovina Allah aminakay. Satria nisy olo niteny tary hoe zao faly rehefa zao ampandalovina Allah amin'ny fasarotana. Ahitako hoe fitiavana Allah anakay zany. Izy namalina anao hoe zao faly amin'ny situation jiaby satria na rehefa amina Allah fahasalamana anao boka amin'ny Allah izy anao faly. Raha amina Allah subhanahu wa ta'ala aretina anao boka amin'ny Allah izy anao faly foana. Zay le tena izy. Zay le tena izy. Anao tsy mila tonga koa amin'ny ilany hoe rehefa anao mandalo amin'ny situation sarotra reny jiaby reny igny foana mafaly anao satria anao manara mity anao. La tsy karaha zany fa anao amin'ny situation jiaby mila faly. Tsara izy anao faly. Tsy tsara izy anao mbola faly foana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala makasitraka foana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka anao tsy mila mampitovy nambaran Allah la tamuddanna aynayka ila ma mata'na. Anao mavarina mijery fiainan'olo manodidina anao reo miaina anatiny hatsaragna reo miaina anatiny hatsaragna. Anao tsy mahay le fitsapagnany Allah mandalo aminandreo reny. Oh masha Allah reo igny zao jereo anao mahita fiain'olo raiky masha Allah jereo foana masha Allah asa tsara trano vady karaha tsy anao mefitra tsara raha mandalo ao tsy hainao raha mety iainany olo iny. Tsy hainao le naftenahum fi nambaran Allah wa rizqu rabbika khair ary le riziki boka amindranary ndo tsara le namenanao io tsara mandilatra la eritreretanao le ambadika ery eritreretanao hoe tsara igny le fijerevanao hafa mampitovy le aminanao igny manambara hoe manala le sifatu rida aminanao amizay fotoana izy. Anao tsy faly anao tsisy androny mbo faly dikany anao tsisy androny mbo manana fitoriana io ndraiky mbo milamina amin'ny fiainana. Ambelao ran'olo ambelao zaka henan'olo jereo fa le nanao anao ndraiky ndrana le namena Allah subhanahu wa ta'ala wala tamuddanna aynayka le rida aorina zay la'allaka tarda wa illa man mefalianao direct nampandalovina Allah wala tamuddanna aynayka tandremo masonao iny tandremo mandeha mampitovy dikan'izany. Iny le fatelo hitatsika zany inshallah raha ohatra ka tsika mampiatra n'izy ireny amin'ny fiainatsika inshallah tsika mbo miaina li manzilatu rida biidhnillah subhanahu wa ta'ala biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Farany ino mavokatra azo rehefa tsika miaina amin'ny manzilatu rida. Ino mavokatra azo ndraiky vokatra lehibe telo mila haitsika rehefa anao miaina amin'ny rida vokatra lehibe telo mila haitsika zany vokatra lehibe reo inshallah. Sa fa lava loatra izy ty mila haitsika sa janona atsika izy ty ataotsika malaky inshallah. Vokatra lehibe telo amin'ny manzilaty rida rehefa anao zany miaina amin'ny manzilaty rida vokatra azonao vokatra lehibe telo. Vokatra voalohany rida Allah anik Allah faly aminanao Allah faly aminao. Rehefa reo sahaba radiyallahu ta'ala anhum rehefa niaina reo le manzilaty rida tonga reo maqama rida namba Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum Allah faly aminandreo. Rehefa Allah faly aminandreo wa radu anhu reo nanjary faly aminallah ka zany nanjary nitra aminandreo le halaty rida. Rehefa reo nahazo le maqamaty rida nitra aminandreo halaty rida satria navy le hoe hafaliany Allah aminandreo. Rehefa Allah faly aminanao iny zavatra mandalo anao lamina ndraiky faly foana amin'ny situation jiaby.
rehefa anao milamina ndraiky faly amin'ny situation jiaby manambara fa hoe Allah faly aminanao. Allah faly aminanao. Ewa. Olona anakiraiky manao tawaf. Izy manao ino? Manao tawaf. Izy manao tawaf, izy mangataka amin'Allah, Allah anao, za mangataka aminao mba faly aminakay, Allah faly aminanao, za mangataka aminanao faly aminakay, Allah faly aminakay. Hasan al-Basri izy main fangataro lambarana olo igny nambarana Hasan al-Basri tamia hada ianao izy koa nambarany anao faly amin'ny raha mpandaloviny Allah aminanao afataro fa Allah faly aminanao. Anao mangataka amin'Allah angatayna io za manambara Hasan al-Basri izy koa anao faly amin'ny situation mpandaloviny Allah aminanao manambara fa Allah faly aminanao. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Anao Allah faly. Io zany vokatra voalohany atsika rehefa tsika mena manzilatul rida Allah faly aminantsika. Allah faly aminantsika. Io voalohany. Le faharoa raf'ul bala. Le zavatra mavesatra iainantsika amaivanina Allah bakao aboakana Allah aminantsika. Rehefa anao faly amin'ny Allah. Faly amin'ny situation iny. Fa rehefa anao tsy faly, iny tsy aboakana Allah eo iny. Maharitra izy. Raf'u al-bala. Io zany faharoa. Hadisul Qudsi. Tan raka jaka ambaratsika io tsisy hoe zany de foroniko. Ande anambara namaivana kabar mandalo amitsika saka mandalo anatin'ny lalàgnana Allah bokina Allah ny fompanao ny Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abaran Allah subhanahu wa ta'ala min hadith al-Qudsi naz Rasul sallallahu alaihi wasallam la satub Allah subhanahu wa ta'ala. Man radiya ala qadari. Jadi sika zinul faly am latra. Maka aminakay nambaran Allah subhanahu wa ta'ala zao manome azy a'taytuhu ala qadri. Zinul faly nambarani Allah am latra zay lefako aminanazy hameko izy arakaraka an'le fahefana misy aminakay. Karakory fahefagnan Allah subhanahu wa ta'ala. Anazy ko faly am situation pandalovina Allah aminanao zany tsy mila pisona anakay. Saka zany mandalo amin'ny fonao anao ndraiky Allah ndraiky eritreritranao ndraiky Allah. Alhamdulillah. Hitany Allah fa anao faly amin'ny Allah tsy hoe faly amin'ny situation, faly amin'le hoe Allah nandratra situation igny aminanao. Le raha mampalelo anao satria le raha zany tsy mety le raha mamparary anao fa kosa anao faly hoe izy boka amin'ny Allah aminanao. Amizao fotoana izany nambarana Allah ameko olo igny arakaraka an'le fahefako. Kikarakory fahefagnana Allah subhanahu wa ta'ala. A'taytahu ala qadri. Man radiya ala qadri a'taytahu ala qadri. Zaman miazy arakarakany le fahefako nambarana Allah subhanahu wa ta'ala. Io fanomezana lehibe faharoa. Dikan'io anao izy koa anatin'ny fasahiragna ndraiky anao mahita anao sahiragna ndraiky anao mahita raha karazana fa anao faly anao miaina le rida amizao fotoana izany Allah hanomena anao arakaraka ny fahefana zany abokany aminanao le mavesatra aminanao. Hitanao fa milamina direct anao amizao fotoana izany. Zay le fanamina. Zay le fanomezana faharoa. Fanomezana fahatelo rehefa anao andeha andao ty tany ty amin'ny fahafatesana. Barana Allah subhanahu wa ta'ala tana Qur'an. Fana fa andeha hivoaka amin'ny vatana. Fanomezana lehibe boka amin'ny Allah zany. Allah subhanahu wa ta'ala ya nabarana Allah tamin'ny Qur'an mampiteny ireo anjely zay anala le fana eo anatin'ny vatana zanak'olombelona anakiraiky hiala anatiny amin'ny vata io. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna. Nabarana Allah enao fana zay niaina fiaina fitonina satria anao niaina manzilatul rida tambony dunia ty. Le fitonina dikan'izany anao niaina faly foana amin'ny situation ty. Ana tsy possible miaina fitonina raha ohatra ka tsy faly amin'ny situation pandalovina Allah subhanahu wa ta'ala. Anao zany miamby hoe rehefa milamina hitanao zaka mety aminanao foana andro anao faly. Amizao fotoana izany anao maro situation tsy mety aminanao mandalo. Dikan'anao maro le tsy hafaliana ro iainanao. Dikan'io fitonina tsy possible azy amin'ny fiainana. Fitonina miankina amizay rida. Amin'ny farany amizay anao fa hiala fanahy fa hiala amin'ny vatanao ambarana Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna. Enao fana niaina fiaina fitonina tamin'ny dunia ty satria anao niaina tanatin'ny rida. Irji'i ila rabbik. Miverenanao amin'ny tomponao amizay radiyatan faly olona anakiraiky rehefa izy mahazo fahafatesana handeha hifankahita hiverina amin'ny tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala. Io le fanafaly. Nafsul mutma'inna miaina izy amin'ny hafaliagna amin'ny situation nampandalovina Allah jiaby amin'ny dunia ty amin'le rida ambaratsika na zavaitsika boka eo izy andeha ho faty. Amin Allah subhanahu wa ta'ala io
io vokatra lehibe ndraiky fanomezana lehibe io. Faly izy miverina amin'ny tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala. Mardiya, faly izy handeha hamonjy izy tomponazy, boka eo hanome hafaliana azy koa Allah subhanahu wa ta'ala. Hafaliana miamby anao boka eo. Anao fa handao ty tany ty hafaliana andao miamby. Misy fanomezana be mandelatra rakara zany. Rehefa anao niaina kosa manzilatu rida rehefa ta fiainanao, zay le vokatra azonao am'izao fotoana izany. Egany Allah subhanahu wa ta'ala manomezao tsika jiaby tawfik. Miaina io manzilatu rida amin'ny fiainatsika inshallah. Mampiatra ireo fampianarana, matsaro ireo zavatra foana andavanandro amin'ny makasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita tsaranga foana amin'ny raha jiaby zay mandalo amintsika. Maneky lahatra ny Allah subhanahu wa ta'ala. Manao dhikra ny Allah maraina ndraiky hariva. Ampianaritsika. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم مرين انتيل أريفا انتيل بالرسول صلى الله عليه وسلم زي دول مماكي والتينيو انتيل مرين انتيل أريفا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله فيتا فجر انتيل فيتا عصر انتيل زوني الله منولين ما بفعل فعلنا زي من عندنا نبارني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينو أذان تيكا الله أكبر فيتا أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله رفعنا ميرنا أركن نبى الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد بكو فيت أشهد أن محمد رسول الله فاروين سي السنة أنا مفولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله فافا فوتانا نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمفتولي أسيك فرينا مرادي أنا مين ركرزان مين لو مكسيتك الله سبحانه وتعالى الحمد لله مفو الحمد لله بشكل عام الحمد لله إيش كان أنا ما يتزانك أنا الحمد لله أنا مصوم نجزانك أنا الحمد لله أنا مين الحمد لله أنا سيك لام بتشار الحمد لله أنا متنكتو بالشار أنا موتو شار أنا راكس الحمد لله أنا ما أنا كرار الحمد لله أنا مينا نتني نجنو يعيش نفسيته الامتنان إن شاء الله أنا بما تسابا فوي فينا أنا ويتنام لا إن شاء الله بوبيار تسكرو زوجة جابرو فارن عزم دي مبتو فينا ناو فينا نولو بس ده كبارك جرو فينا ناو أرجريف اللي فان رساناو اللي فان ميزان الله بس عزم مبتو فينا ناو فينا نول أم زفتو نيزان ملامنا بإذن الله سبحانه وتعالى الله تعالى على وعلم وجزاكم الله لخير استماعكم أما نارك تسكميتم لمنزل من منازل الروح فإن سكزفو ميمانوغا ها Ita voalohany atsika faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy vitatsika manzila to rida atsika hiakatra amizay manzila le fahenina alohan'ny tonga afatsika am'le fahafito iny boka faratampony iny so kofa atsika tonga amin'io wallah alazim wa rabbil kaaba izy tsisy olo milamina mandila atsika ambony eto tsisy tsiro zay hainantsika mihoatra an'izany tsiro zany fa condition atsika mila miaina reo manzily jiaby reo tatsika le nazavaitsika rango zay manzily manazily roa izy koa iainantsika izy reo boko iainantsika arakaraka ny ambaratonga nazavaitsika manditsika voalohany nambaratsika taqwa boko manaraka anazy yaqin manaraka anazy tawakkul ala Allah manaraka taslimu lillah manaraka anazy rida boko manaraka anazy amizay inshallah iny le manaraka inshallah rehefa tsika avy vao maheno koa iny manaraka anazy inshallah ha isaka antsika miakatra dingan'io atsika manamboatra fiainana al asl zay tsy hain'olo hoe le fampianarana ary le ezaka zay mila atao amin'ny fanahintsika raha ohatra ka voafehitsika sifolo isanjato na 5 amby sifolo isanjato raha tadiavintsika amin'ny fiainantsika tanteraka fa tsika varina amin'ny raha hafa mietreritra hoe agny reo kabary le asbab atsika zany niezaka am'le asbab zay naprisina fa tsika nanadino le ezaka am'le hoe musabbibul asbab le tena ezaka ka io mahatonga hoe hitatsika zanak'olombelo jiaby miaina anatiny de tsika jerentsika isatsika mipetraka eo zao mitandreny tiany handeha hanamboatra fiainana zany ewa fa jerentsika olo sasany tsisy fotoana andeha tandreny azy satria manino izy sahirana am'le hoe sabab fa izy manadino le musabbibul asbab fa wa rabbil kaaba izy koa zany amboarinao le musabbibul asbab io zany hainao mandrindra azy le fananao wallahi wa rabbil kaaba milamina fiainana ty atsika afaka mandamina fiainana fa tsika foana tsisy fotoana hipetraka hitandreny azy hikianatra azy donc tsika tsika mitaraina any tsika tsika mitomany ary asa manome tsiny olo hafandranahary fa nandefa bokinazy ndefa mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanazava hoe ty ataonareo hoe milamina fiainanareo ty tikanio aiza le ezaka mila petraka atsika raha mipetraka wallahi wa rabbil kaaba milamina anao wallahi za masaiko mifantana Allah subhanahu wa ta'ala milamina alamin zavatra mandana amin'ny fananao io
zay tokony alaminanao fa milamina zavatra manodidina wallahi wa rabbil kaaba wallahi wa rabbil kaaba fa tsy haitsika mandamina anazy anatiny ato atsika mila mamindana ivelany foana anao mieritreritra azoko asanao fa milamina ato anao fa ça va anao mieritreritra anazy koa fa misy tokantrano ato anao fa ça va anao reny asbabun tsisy garantie manambara anao reny ro andamina anao zany tsisy ilamina reo raha ohatra ka milamina anao ndraiky fifandraisanao ny tomponao Allah subhanahu wa ta'ala fananao iny alamina anao zany hoe rehefa milamina anao ndraiky fifandraisanao ndraiky Allah milamina manodidina anao raha jiaby reo fa raha tsy milamina io na eo raha jiaby reo tsy andamina anao zany tsy possible zay zany mila haitsika zavatra zay ary zay mila iainantsika inshallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا